Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sail Choleje Choacuat Quasquitzin, Ninkela Kulbal Sahun Chigreheb, La Angela in Solok Salisantilhu. La Isara Lux, Utjorin Chakuch Peninkil Chiruli Hunkamokain. Lishholomil Ratsolbal Chiruli Shaman Hain, Nashche, Linim La Chahkilal, Re Liruchi George. Liqa versículo nakataw sa lihu Génesis capítulo 3 versículo 15 utnashye. Tinke nakshik teri lerib laat utli ishq. Ho kanakahkwi eb la kwalal ut eb liralal shkaholi ishq ut hun reheb tishpitz la holom naklaat ta kutagwib chirit roq. Linim la chahkilala in chirish lina adinak kulisantilhu nakataw sa chishhunil lisantilhu neketaw limang sa ebli evangelio ut sa lihu apocalipsis. Chiruli shamana in yoko chish chakbingileb kuib lishnin kaleb rupatsom. Lishbenil haan arnashkut lisantilhu lishtiklahik ut lishkwahik linim la chahkilala in rikin li Dios ut lima usahkwing. Ut lihunchik patsom haan chan taqalru li chahkilalan ut taqil karunashkut chiqu li santilhu. Lishholomil qatsol balchiru li kutana in nashche hun akhshikil uchinel kishbanu hain. Salihu Mateo capítulo 13 versículo 24 toh sali versículo 27 nakataw hun li esilal li kishsera'i li qaqwa Jesus hun li khalkhokil ru'atin. Kishsera'i chirish hun li quing alom likiraw hunes chabil ikyah salishchoch abanan ki okchakchi elk hun likibahpim chisa chishkhuni lirakwim utnaqyo chikik litriu utyo chikik ahkwi likibahpim keshke retal eblishmos uthokanak keshpats relach echalre maika tabi hunes chabil ikyah lishakwaw salachoch ka utbinakh elchak likibahpim chan Mateo 13:27 lipatsoma in hun naqikeb tanarik in lipatsom li nashke re li ruchicho chenakwan chirish lima usilal kwiliqagwa Dios nakishjob tesi li choshachoch kishjob tesi chitsaqal chabil ut us chishkhunil nakishjob tesi ka utbi nakwan lima usilal qaqiq retal chanrunak kichaqok lakh echal re li choch hun likwing shikna ilokwe ha anshbanung rehain chan salihu Mateo 13:28. Toch chirisha in liqaqwa Jesus kishkut ut kishcholob ani tsaqal likwing li naawokre li chabil ikyah haan lik ahol bechchan li rala likwing ut yochi atinak chirish liqaqwa Jesus Mateo 13:37. Ut nasholob ahkwichqun naqli choch manaqlish na ahli rakwim Jonashye sali hu Mateo 13:38 haan li ruchichocha inchan ut li shikna ilokre liki awokre liki bah iyah sali rakwim haan li ma usahkwing Mateo 13:39 ut hoka inak jojish olobankilchiqu lishnimal rucha ahkilal li kwang sashyanqeb li kwiba in li qaqwa Dios ut li ma usahkwing Kaut nakwan lima usilal sashben li ruchichoch. Lima usilal kichalk sashkaba lima usah queen li nashbanu khalan chiru li rahom li qaqwa Dios. Hun akhshikil uchinel shbanun krehain chan salihu Mateo 13:28. Eblish chakbinkileb li patsomain nakoshkam sa hun chikreheb li patsom li keshbanu eblish mos li queen qain lak echal re li akwim. Matakwak naktoshik ut tqamicheb chankeb. Maresa hunchik li atin taqaye. Ka ut nakinga kishsach chihunkwakil lishkwankilal lima usilal. Qabyak karuke chakbek kwi ebli moseh. Hinka chan. Mare anchal sashmich baleb likibahpim temichebah kwi litriu. Kanaqeb kwan chek iq sashkabichaleb toh salishkutankil li olok. Sashkutankili olok la intinkie reheb la kolonel. Mich omak shbenkwa liki bahpim te bak chihob re naktak atek. Abanan chutupamak litriu sa likule bal. Mateo 13:29-30. Kuitkak eretal karuchih ishtzakal yochi atinak liqaqwa Jesus arin yo chishjebal nak chishjuni lima usilal sashben li ruchichochain
li akshoti sana chishkulbal ta kulaq sashtaqik kuiraq kish sachru chishkhuni la in challenge sashtiklajik makaraq chiklik aru truq shkub ankil kuiru lishchaq kilalil limak abanan muganaraq tanashye naqsashkaba naqkwan limak la oaxkui tentota qarra limak inka ajelru naqtqanaw ut naqtaqatawru naq la ojo ralash kajuliqa kwa Dios boqbilore shkanabankil limak boqbilore elk sali railal linashkam chaq limak sa liqaruji choj utainat kwaskuitzin nogoruan chishtawbal sashkaba liqa kwa Jesus wantiusha kwenaq shinakuchbini chiru li junkamukain sa liqa ángel solok sali santilhu ut nink'aj kwila boqbal renaq tinakuchbini sa junchik lijonal